nei tai ao o tangata e ngā tete lo upura nei tai ao. I lo suafo Iesu. Amen. Nara mai tau. Nara pate mi re tua. Thank you, team. Amen. Atalo fatu nei tai ao. Swafo manma lora tato lifa ole superiso. Hallelujah. Tēnā tau singa. Nana leo leo mara tau soi fua whai tato mo ne whenua mata ngō fia. Amen. Hallelujah. O te whia tānoa te toi nei tai au i ngā tete lana upu. To tremble at his word. Ka sāma wano tānoa te toi ni matau i atua. O le oa lea le atua. O le oa foi a tātou fu mari sai a tōru sfun mari tōru foi o peono. E te tū mau ai i tausanga. A pe whele tū mau i tausanga. Wāti ngāra whaingatā. Reo mai a te oe whape whele tū mau pēa i whanatanga. Tū mau pēa i le ala. E ala lelo matau i a Iowa. O la oloa. Malana oloa foi lea. E ngā te lea o matau i a Iowa se me e fia iai Iesu Keriso. Isaiah sputasi vai petolu. E fia foi ia in a matau i a Iowa. Has God given us some very important keys to be successful in life? O mai e tua ia tātou o ni ki tāua i mwhana manuia i tātou nei soi whanga o lo e soi fuama tātou olai. E ngata foi lea o le wala te matua i le whalatanga o mai Filipe e lua spuru lua. Ia ngā lua iai mai matau a toa mana tete i le whala i nai o tau. E lo fai mai ngā lua e lo fai mai ngā lua a iai ma le rofa ma le nosai. A fai mai ngā lua a iai ma le matau ma le tete. O la wala te matua i le whalatanga. E ana lei o matau i a Iowa. That is beautiful. O ka se maa ngai a rupo le tua, o tau mai le tua i a te au, o le wala te matua ai i le whawatanga. Nā le me tau ma tau i a Iowa, o whai ata koe aso mawai e lore whewhe i a tua. O wa whape whia whewhe se tasi, whape whia le mawasa mawtanga ma leste ngata, na whai nei te whewhe i a te ia. O le matau i a Iowa e lore whewhe lei le tua. O le whinangalo le tua i a mafuta mo oe. E siri na whia mafuta le tua i a te oe, i lo whia mafuta i a te ia. Tau le matau lai a Iowa e lore whewhe le tua. O whai atu mai aso mawai, sau i le tua mai lau whia mai le tua mai lau le mama, ua tamu moe ma so sola ma whewhe tangata, Israelu. E te lai le tua e sota luas furu, awa tau te whewhe. O awa whia mai le tua i a tofo i a te o tau. I o tau matatau i a te ia, i nei a sala o tau. O mai wa whio mai le tua e tofo. Tofo i rea, tofo po i a te oe le matau i a te ia. Me ngā o mai o whaso songa i a te oe, e mataala ai o le tofotofonga. E tofo ai oe, po i a te oe le matau i le tua, e te awese mai ai le masala mai tuna nau. O le mea te ngā wai ai me whatino. That's why you have to be aware. E mataala lo tangata pe au mai o whaso songa ma tofotofonga, i a te oe esa, e tofo ai lo tangata pe te matau i le tua, te awese mai ai. I a masala. Ma o lofo matala mai le tua le soto los puru. Le se senga le tangata e whewhe le tua. Ma le tangata e matau i le tua. O le tangata e whewhe le tua. E solo malafi pe a tamu inu a masala le ruma le tua. Wa alu lafi masola. O le tangata e matau i le tua.
E le sola le lafi le se mea e lafi ai fua. Le se mea fefe ai. O le mea moe lava ai o le mea fefe tangata matari atua. E fefe le tangata e le mafuta mani atua. He is terrified to be away from God. Ma le o sau le atua e tofo ia te o tōu. E ia te o tōu le matau ia te ia. Ma whatau te vanu spurutolu. O le matau ia iova. O le ingo lea i le leanga. E leo le alofo o le atua. E ma whai tatou manu malo mai angasala o le matau i le atua. E ma whai tatou manu malo mai angasala. E leo le alofo o le atua. O ma tala le vai aso mawai. O se tala e whai evangelia ta ua tele lau i loa ma tau ta ua. Wa asiasi e lesi whai whiau tala vau lara. Walu na tau noanga, whesigi loto, le whai whiau tala vau lea, se tau mai lava no sunga. O whea tonu lava teimi le te whatino ai muri lua. Ma tūlanga whase se. O whea tonu lava teimi lea, na umai no rofa i lea tua. A tali whai evangelia lea, e le yeise teimi na umai no rofa i lea tua. No wa rofa lava i lea tua la te whai a pea le masala. Ma fa pena to tele o Cristiano. Le ava rofa i lea tua, ai pule lava i no roto mona mea e whai. Whai la sala, whai la tuina nau, whai la roto. Ai rofa i lea tua. Ai sia, o le leise matau i lea tua. Wa mai lea tua ia tātou, o ni malo sianga po ni whiwhiringa se lua. Mo mua lo tātou iai i le ala. Le mana matea fitus puntonu. Yo tolu atu whaikatoa wā piapi. A wai wā tele le whaikatoa lau tele fwoi le ala e tau atu le mālaia. E tō tele fwoi le ato e ui atu ai. A wai wā piapi whaikatoa lau titi fwoi le ala e tau atu le ola e tō titi fwoi le ato o e maua. A mai le telo whainau o le ala lau tele whatatau te nata lau langi. O le ala mā piape whatatau te ngata ua whalaina. E no le meanga no te whaitau ai i. Ia pua lei mai o le ki e whaupunga ta ua o le tala lea. Ulu atu le whaitotoa, ai whaitoa. Yesu Keriso le ala. Jesus is the door. O lo tana noa mai le whalatanga. E lau tele le ala. E va piapi foi le ala. Pe a uma le whalaina. E te whalaina loa, whiri ai pe a mea maso o Yesu. Pe te ona ai pe a tama lo whalaina, ai pule lava o rote whai, pule lava o mea whai. O le ala lau tele de nā, e o mai tō tele, e sao atu le malaia. Te ngata o whalaina, e leise matau i le tua. Ma le ala wā piape te ngata o le so o Yesu, e ngā waia Yesu, e o stai a Yesu, a te ngata matau i le tua. Le rā tātou tātou me tau ala, tofu le ala ma le alia. Nā te iei mua e le ala i le alia e tau e whātu la whoroina. Tofu le lotu ma le awala e ave lata tangata le rami. A maliwa e whea ma whea. A whaolaina e whea ma whea. Tofu le lotu ma la tau a oma ma la tau tu la whono. E me ave lata tangata. O le ala lea. No iei alia e tau e whātu la whono, lotu na wola mai ai. Whātu la whono me uma lotu na wola mai ai. Tausi sapati, tausi tu la whono. E le lava na talia Yesu, e te talia Yesu, ma tausi sapati, tausi tu la whono. A whenau Yesu e te talia, e te le ala na langi tu la whono. Le alia le tu la whono, tofu le lotu mana wale ave latu tangata i le langi. Ai ma malama e whāmatanga. Malama ia Yesu a vese le veni me o mata. O malama le rofo Yesu ia te au. Whasawata mai le tu au ma le tausinga o tu la whono. Ina o malama lea o le rofo tu noanga o whalinai. E leo ngā ruenga, e leo tausinga o tu la whono. Nei mita se tasi. O malama
moa. Ai o matasi tu la fono, ile lai tu le ala. Malaria, au sa lesi tu le ala, lesi foyaria. Ai mawai au le soli tu la fono. Tau si mua tu la fono le ala mua. O mai lesi ala, soli tu la fono. O mai mua yo ane tolu fepe fa. O le anga sala, o le soli tu la fono lava lea. Wai le fa pe o tato fa eina. O tato le anga sala e lea pele o mea tato o fa so songa. Amen. Awa mai e sui a te tato o le mea lofa. O malo sianga e mawhai ei, o na sao mai tātou mai alia ia e rua. Amen? Mai e su, o le matau i le atua, o mani seia, e sultasi whai petolu, e fia fo e su, i le matau i ono, o le wala, e te ala sei, mai alia o soli tumafono, o le matau i ono. The fear of God. That's how you can avoid the ditch of lawlessness. If any alo mai ai I le alia o le soli tu la fono. O le sala maradea. Hallelujah. Nā me tau o matau I le tua. What is the fear of God? O matau I oma, o lo wabo le le tua, lo fa wabo le le tua. Lo fa taua le tua. O lo fa muamua le tua. O lo fa siri le tua. I lo sesi lama mea. O sesi lama tangata. O mea tau matau I le tua. No fai atu le tua la sama mai. Ai tau vai le matau I le tua I maanga I lua. Muamua. O matau I yoba. O lo matete le lo mamamu. The tremble at his presence. Lua. O matau I yoba. O lo matete le la upu le ia tai au nei man tau por nei tai au. Le siri le tua no nu. Ya ya mea ni malua skul malua. Tau te le fe ea. Ya te a. Lo fete lai mai e ova. Tau te le na tete ea. Yo luma. Ono fete lai na le tua yo na tangata. Ile Isaia ono skul maliono. Ile Isaia la ono skul maliono. E fa pe I tala. E tala noa mai I nono no. E iene toi na ustai, e pure lava le tangata ia pe ustai le tua pele ai. O mai la le tua I nono no I Isaia ono skul maliono. O tau tau nama uma le fai mai tau. E lea o nga. E mai mau de tenu. E leise le lei o tau tau langa ia te au. No mara ni sai ono sumo le ono whai perua. Ono whanau mai takum tau putai au nei. Au le nei le tangata o te rai iai. O e o whamau nalo mana ngana salamo. O le o na tate. I la upu. That's what God is looking at. O le tangata le sila ia tua te au nei. E lo sila le tua I o lala mai te au nei lotu. Na ese lo me whai. E lo sila le tua I tato maruenga I whai lotu nei. O alo nanga, o tauranga suwai, mata no fie. E le whale au ngalo tau tina. E le whale au ngame mata no fie tato te whai mo le tua. But that's not what he's looking at. E lo alo nanga. E le tato mea whai. E lo mea ngalo sila le tua. O mai, au le nei le tangata. Au te whaai ai. E le mo whama o lalo me a nganga salamo. Ma tangata I matete la upu. Tangata I matau la upu. Whanau la upu. Awa la upu. Whasiri la upu. Ilo sesi la mea. Ilo sesi la tangata. That's who he's looking at. O ia lea lo sesi la ia tua taame. Ma tangata I matete I la upu. Tangata I feel mai. O le nei. O le tangata I whabo o lalo. Ma le nganga salamo. O le winga nganga salamo. Relationship. Have the spirit of relationship. Have the spirit of fellowship. That's what he's looking for. Amen. Pero foi atu manam tanga lawa. E siri no firma futa le tua ya te oe.
Ilolo fia mafuta ila te. Na ngangala salamo. That's relationship. Amen. And that's who God is looking at. O ina lea. Olo si sila ile tua tangata mafuta ila te. E ale na upu ngatete ila na upu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na tete la upu. Tangata fa sangai na upu, ya fia na langa, na loto na upu, tangata fia na upu. Tangata fa tau na upu, na fa na upu. Ma tangata lea, o lea te baba ia. Tangata Samoa. To fula tangata ma tuspaia. Tangata lua tolu tuspaia. Tangata lua tolu fa lima tuspaia. Tangata lua tolu apps. Fali uma seja na telefone tu espanha. A vista ngata. Ele é o mais louco para o espanha. A tato foi o mais louco para o espanha. Mas que aí faz saco espanha. Lema fofa. Deixa falar o leto. Bom, this is what we're talking about. Olha tato está no ele na tete na mão. O fea sau whāno, ārom sau, wāpam sau matau, ina na upo e kia i whanu taku spoia. Whasau taku spoia. See, church, we have to be straight. E rei koe pepe mea mea I tātou. Nanga matau kura au lor nei. Wa oi tātou tūlanga tangata matua. E rei tō au au upo le tua. O fea sau matau sau wāpa le tua, e ke sau loku kia I whasau taku spoia. Amalo telefoni lea te alale te apapata. Koe ai au e whare te apapata. Kani niu le mero ta wale sa wakuro ke foni. Asia, mai ke nga keke lo ke foni. Ai ke nga keke kuspoia. Amen. Ala kuspoia la. Kai koe tiki na mai au te apapata lo whare. A makuro kuspoia pēr. Wai e sa whare sa okei. Lo ke rakuna soruru le kakustari mo mero kuspoia. Pesa wawa e tua mana mo. Amen. You guys okay? Amen. This is serious. Church, this is serious. I'm going to tell, but for the matter of that, and then first of all, not to tell the soul, and I'm almost from a time and tell, that's how I'm going to fight out the lady, and I'm not even real the kind of shit. Amen. But I'm not told that you're told me real. And I'm going to talk to my top with you too. Glory. And I'm testing them out. Come on, there. On a night to matter. O Tima Aya. But this is here I look. Remember who look for my eye. Or they pay close attention. Pay close attention before my tour. Wow. To know that he's up there looking at me like that. Amazing. Kau dia amen yang belum kami kisi kau. Glory. Kau faham apa yang 𝚟𝚑𝚙𝚢. Kau sih nak kau 𝚟𝚑𝚙𝚢 kau sih kau God chases. God chases. Orang tak curi loin ada tua. You see, church. Ese não curi loin ada tua. Ese curi loin ada tua. Oi. Amen. Ba ia la te ba aya. O ia le te sia totoia. Ese la no tuli lo ino le tua. Ese tuli lo ino le tua oi. E tuli lo ino le tua te mata. Ah. Tuli lo ino le tua te mata. Na ku sa na lu fa ese, fa so ku mai ka me ko fiku. Alu ma ko fiku fa ku sa lu I la ko. Le amai wi. O ia la and it's he who God is chasing. Amen? Apia agenda com Dio, fai com Dio, metano fai, ami petele sa fala inoia, e le fai da gelo fo tala tia con Dio la wala, e fo le nai, ami petele sa wasa, la volo tu noina e la tua con Dio. Does God chase
E tuli no ina le tu tangata. Ara e whawhonga ia. E whamania mau mai mori mo mau tō roto tō i mau mau. Amen. Amen. Oh, church, you gotta get this. Amen. E poe a mawhinga o le tuataone. O se mea mata mo fia e sina tō tua whonga le tuataone. O se mea mata mo fia na wā e tuli no ina le tua. Amen. Hallelujah. God chases people. E tuli no ina le tua tangata. O te mnau e mana taone e iai la tau e lo whangia le tua. Mai whatau te tōru me whā. O wera I tea mo oe, le lofa me whā maoni, ia soa e na ua, le tausi e papa no roto, o le maua e le lofa me maria le nei, I lumo le tua atoa ma tangata. And so you will find favor up there tamia. Church, le tangata, le tui no ine le tua, le lofa mia le tua. And my church, hallelujah. I'm interested in this. Look at me, Lord. Just not. I'm your guide. Hallelujah. I'm your guide. I'm your man. I'm your go-to man. You can come to me for anything, Lord. Glory. Amen. Hallelujah. Whaloalo. Patau. Ava. Patau. Tausi na upu. Amen. Atato na tete na upu. Ona vave na tato stai na upu. When you tremble at His word, it means to obey God instantly and immediately. Obey God instantly and immediately. I don't wish God to imagine. Ah, kua reis furu na sino. O kala no me tu e tau mema. Ai o kile ya ma fa, le ma fofa. Le ma fofa. Amen. Fecha uma fofa, fecha uma ava e o poleto. Furu no na sino tau no tu e tu e tau mema kile ya fa. Le ma fofa. Disrespect. No respect. No honor. Lei ma se ava, lei ma se fa, amo, le ma fofa. Amen. To tremble at His word, over text and open. Vave na fight me o vato ya tu fight. I work in fight. Amen. Como é salama salas furiva, vai por os furu. Ou te fat te vave, ou te le fat te gese, ou na tausi o por aí. I will hurry and do not delay to keep your word. Hallelujah. Although the text is up on the tour, and the fire na upu pe make sense. Ale make sense Yahweh. Although the text is na upu, and the fire pe kusala pe no make sense. Amen. Amen. It makes sense. No for my knowledge and nata. One and yakio. It makes sense. No for my knowledge and nata will fire out. It makes sense no fire se not to and I said to not I said to pay I am perfect. No makes sense. But I find a kick around. It can fire pe na upu. No makes sense. Ora ma tente na upu. Ora fire na upu tu se la pe kinga. Amen. O fire tu na tu ya te fese but it's painful. Akina. Mai Filipe rua foi provado. O famaulano ia e ateia. Ora ana hoi na maliu. O le maliu lea i le satau. Le tere fafe mamua. O tinga ina ke viso le tina o le sui tato. Ia whae ma o pena ia teo foi la lava roto. Fa o pena fa perfeano roto. Ia malama. Fa mai malama. E malama o mai tinga fa ta.
O na lau style na upe mana mama. O le finga ngalo le tua moe. That is the process. Amen. O nena tau o le arm yourself with the same of our penal tangata. O lea lava loto po lea lava finga ngalo. Amen. Pa perfeito fa penal tangata. I le loto lava lea. Ma finga ngalo pa ma fa fa lea. E tasi ke miso. I lo iloa au hati ngā whakatai tu e whia whānga ia a whitau ia esa o whina ngā roa lea tua moe amen o ke sola mai ia amen whawhikau amen whānga face it deal with it amen you obey even if it hurts e te ngā tete leu stai na upu tu sa lava petinga. Hallelujah. Ola ma tete no pole tua. E te stai lava tu sa lava pele spinfiti. Amen. If there's no benefit. To tremble at his word is you obey his word even when there's no benefit. Amen. I'll tell you. Se não é bom se me fa faz também. O que é nada. Ao cacau não vai ler tudo nela, ao foar não vai ler tudo nela, ao lua não vai ler tudo nela. É vai ler tudo, alguém vai lá ninguém. Oi. Ao ver ver na mão fa moi. Amen. Ao ver ver na tudo na mão fa moi. Pawale ma fa que foi nela. Olha, não ia mo mexer. Don't let that be your motto. To tremble at God's word. You do whatever he says to do, even when there's no benefit. That's a good way I sit. That's a good way I sit up and firm. I'm not going to sit. Whatever I sit up, shall I do? And I must have no way I sit up. You know how to shall I do? Whatever I found, but clear to that guy and tire. And then must have made a way I sit in my bedroom. Or never I sit, or I say on the moon. She has everything to lose and nothing to gain. I shall allow for a sitter. I for my sitter, I want to carry. If I finger like a car of a pony, or a wall of a tube, or a sitter, I will not must be fat and young. If I could. Alakura, I let Kushi Marco or Kupiaya. Or best no. Because the one day Tariatanata, or the Kusiaka Koko or Kupia, or Kalia Kupura, and a Kusiaka or Kupia, or Besino. She has everything to lose and nothing to gain. And I said, no, my sitter. Hallelujah. I find a setting of feeling. A Kalama Ponga, whatever to Paula, okay, cannot get my child yet to one. Hallelujah. Not get my car put it to one. Follow put it to one. Hallelujah. Glory. Amen. Why not tell him mano for my farina? As for was who doesn't. Well, I told him if I pay, you know, not to work. Mano, they talk to my mom, whatever hoop. The two, well, if I pay, you know, for my etc. Now, what if I could Paulaku? Okay. Amen. And that's and a tete who put it to. Hallelujah. That's my child who put it to. Praise God. Amen. Hallelujah. To tremble at his word is you obey to completion. Allora attenzione a pure tua e che ustaia ma fai da fare le tue sei mai a lei. Amen. Taco fa la cura che fai fiao. Fai lei vo fiao con cas. Fai a quel casina fa come Mom, Dad, e se anche mai che se che mai lei vo me lo fai. Amen. Hallelujah. He was for we were solo. He was for we were kesi, he was for we were men face solo. Kasi nga ka maleka fa sao mai so a ka le tur kasida. Lebuska. Disobey. 99.99% Amalekites saw kill and save one. Kasi pasega mala tua. Lebuska. Amen. Tapi nami ko pulo kuski.
Leo mai isi me loko leo mai las toko e foka. A pele lana da sa o lalu nela sa o maka kinga maka kama sa o leo kalbo a ki foka no se o fo desi mai. Amen. A fa mana fa pa ia tu mana ko fitu fa pesfu fa mai. E fa aperta pe a uma o fai o me uma. Jesus is saying, having done all, fai me uma, a mera e isi o, a fkai le mau ia kako. Yo isi ma fkanga la fon las ko mai le o mai fa pere. Ko me lo ko me fa yas ka ki fon las ko mai ka e wisna. Amen. Aí mas fruiva que assim mas fruiva, o mea sama fai, assim assim de por kasi ele faz o Deus ka. Amen. Se não vai uma. Ele vai passar ali a permissão de Jesus. Amen. Give it in your heart, church. Ele faz sama. Não pode tocar alguém. Amen. Fakulana lelo observura lá. Agora não pode tocar alguém. Suma fo. Amai uma. New level, next level. Amen. Amen. Eu lá não pode tocar, não pode tocar. Olá. Não toca no fo. Atama não pode tocar no eu tato loto taone. Amen. Acha. Mama tem que morrer. Ele se não pode fazer aí, amen. Pe fazer, não pode tirar ele outra vez. Amen. Ele tu lá vai te dar o etata. Amen. Hallelujah. So when we tremble at His word, we obey Him to completion. Atata na tete na lupo, ako que os caioia se mai complete. Amen. Come complete. Amen. Hallelujah. Atata na tete na lupo. Ele é o aloca colau. Amen. O sal lá no pode atuar. Amen. Ale aqui não. Aquele ano me fa piro. Amen. Aqui não. Perdão. Ela lá me fa piro. Amen. Olha tete na lupo. Agora o aloca colau. Amen. Kako studies, kako self group, fatamatina, fatama, observa, olha o aloca colau. O sal lá na tina, kamama, kamama. Amen. Hallelujah. They need to respect the word of God. See, they mustn't find a time, a Yesu, for you to. Ele tell me, more, the rich down. The more I remember, I kick a Yesu, for you. And then, I Yesu. Back Yesu. Ave fakal kuma me makimo, amoro sa ko mo me, yai me fa de ko mo. E alo Yesu. Amen. Alo fa de alo ba. Or kai mafka ka maki na pervo. Fa fiao. O me alo ba. Amen. Ele ko pepe me abia ka ko, ele ko to mai ki ka ko. O ka ma ko ka ko. Can you say amen, church? Amen. Hallelujah. Kusa. E ele fa mai Yesu mo de ka le. Kau ada orang berbudi macam ni, si fai buat, si fai buat nak buat. Nah, pakai suai. Ada fakau ni, amu sakau berbudi macam. Ini memang fakau pun orang. Mana, waktu saya kau dari ada, mana fakau, ini mana fakau. Amen. Hallelujah. Asyik ni orang Yesus. Listen, church. Orang fakau mereka tua, memang ambil salah bawa faham. A relationship with God requires true repentance. True repentance. Kalau ada Yesus tahu dia, ada fakal orang amo sakau, mulai mereka. Aisyah, lawan salam saya nama kisah mau faham, mau faham lagi maaf kamu. Amen, church. Hallelujah. In order to have a relationship with God, you have to have true repentance. You know, true repentance. O sama mo fa ma, mi pe ka mai kai ko le savali mai la savali mai la ko fa sala sa fai ko. E savali mai la ka kenge. Ku sa la ka ma kenge ya, ina afe ma afe o ka ma ya ke ya. This is the one. O ka ma le o fi, o ka ma le to ro fa ya, o ka ma le la fa o mo lo ma si. And true repentance. Amen. Ake ma na ko. Amen.
Whainga wā kanga ma kei. Ko kuri kama yao, kasi kuri ko kuri ei. Ka kala pusa mama. Le kima whenaka. Will you marry me? Ku, no kama. Si. Okay, oh. Adesso pico signa nella mano e ora. Ma Mario, sama fewai ma Tony in high school. Kau sana, fanga mama mo ma Tony na ipo. Kau sana. O pira fanga ma fewai polisi e kau sana. Fanga mama mo ma pepe mo pira ina yaso kau sana. E kau sana mo mas fu po e piao. Ana ngai po se ro ko fa ma o ke mga ya to e mo pira. Is that okay? Why is it come up in sit down? You will have 360 nights. I only want 2, 3, 4 nights with Tony and Peter. Amen. I love you more. Sit down here, girl. Now, sit down with Tony and Peter. Ese que eu levo a pena. Ese cara vou a pena. E yet to kako fena le Yesu. Ko kuri Yesu no kuri. Kala kula maloko ya kere. Ang sasaina, falo maina, feano maina. Ama yawa po Yesu sa kalo. Ele lopo se kala kaola po se meola. Yesu. Pale ang fire for him Yesu. Ele lopo se kala kaola po se meola faola. And yet, e kakala maloko Yesu ya kakasi no ako. Ai faya kia. Ilo wala mo. Ay kakimama ya Tony. Kakimama ya Yesu ma Tony ma Peter. But Jesus, on one knee, sasaina. Ma Father, I know this is our says, can I love you? Can I protect you? Can I heal you? Hallelujah. Hallelujah. Okay, we got something from Tuna. Of the Lord, whom I'm for. And I'll walk on my way with that on for. For the Lord, I'll water from my brother. I should have fear if he could go some my yellow. And they can hear a water from a kuma. I feel go some my yellow. Now to the family, Mr. Mike, from a year to a later, I'm something alone.